Thutha wa ruhonge rwa uthondeki wa barabara guku bururi-ini kuga ni mekurumirira niguo mamenye aria maraheo kandarathi cia gwaka barabara thiini wa kaunti itiganite, governors ni mareganite kaimana na uhoro ucio. Matongoretio ni muikariri giti wa kanjo ya governors niwe Peter Munya uria nowe governor wa kaunti ya Meru, maugete thirikari ni kuigirira iraigirira mawira maria mari rungu rwa thirikari cia matura, undu uria maugete ni mugaru na watho. Macharia anasema because he has now realized county roads, money for county roads are coming, he is saying he will be approving contractors for counties. He has no power or authority to approve anything for counties. Munene wa ruhonge rwa ukuyu na waki wa barabara James Macharia kiumia kihituku aroigire kaunti imwe ni irahe andu a mabururi ma nanja kandarathi cia waki wa barabara, makiuga mani na thogora munini no ni ikiro cia barabara marathukia. Governor aya mathiete na mbere na kuga o uria James Macharia aremirwo ni gutereba ugima wa mwiri noguo ekuhagura uhoro wigi waki wa barabara. Unakumbuka ile equipment tuliambiwa itakuja hapa ya health? Tukaambiwa tuweke sahihi, tukaambiwa tukapigwa, tukaambiwa vile watu wanakufa na saratani na mambo ingine. Hiyo equipment imewahi kufika? Hata sasa haijawahi kufika, hiyo story iliisha. Munya ni athiete na mbere na kuria atongoria a matura matigirire urugamiriri wa thirikari cia matura ni wagitirwo. Maraheani ndumiriri ino mari kanitha-ini wa Igoji mwena wa Meru kuria marari na giikaro na aikari a Igoji East na Igoji West.